Rıdvan, bi navê şîrîn Rıdwana bavê Temo. Navenda mîrektiya Mîrzikê Zaza û welatê Xaldiyan. Rıdwan ji Qubînê 15 ji Êlihê 33 kilometreyan dûr e. Wê di demekek kin da ji ser nexşeyan winda be. Ji ber ku bendava Ilisiyê tevî ziyaretên Şêxê Hesen, Şêx Cemadîn û sedan gundên din ê dane ber xwe wê Rıdvanê jî daqurtîne. Lê dewsa wê ye li dilan sedan sal e dijî û yê bijî jî. Ji ber ku xwedî dîrokeke mezin û egîdiyeke bêhempa ye. Em wek bernameya Axwelato berî ku Rıdvan dibin avê da bimîne du cara çûn serdana wê û me dîmenên wê kişandin. Em ê di vê bernameya xwe de bi van dîmenan behsa dîroka Rıdwana bavê Temo bikin. Di dema xwe de Rıdwan ji heft qezayên Sancaqa Sêrtê yek e û girêdayî wîlayeta Bîlisê ye. Texta Rıdwanê di wî herêma wir de bi taybet kurê Şêx Heftzela vêga Êkûtê de ne ew in. Kurê Şêx Heftzela navê wî Fexreddîn bû. Min got çima we ev de begem kir û hatine vir? Ev de ê milkê ê kalkê min bû got bavê min kiriye. Çi salê kiriye? Got di sala şêstî de kiriye. Rast bû. We tarîqa wî valba min e çarê meha şeşa di şêstî de kiriye û ê ku yanî jê re jî îmze kirine anî bilîrkişî ew dibên kaxetayê nivîsîne bê bilîrkişî û asîstan bi Tirkî nevan tişta. Asîstan û bilîrkişî ve her tiştê yanî di vir de çi çêbû ev zanin. Ewan jî jê re îmze kiriye sala şêstî de. Derbarê Rıdwan û mîrê wê Mîrzikê Zaza da agahiyên berfireh hene. Zanyar û dîplomatê İngilîz Austin Henry Layard derbarê sedsala nozdemîn û Rıdwanê da agahiyên balkêş dide. Rıdvan wê demê navenda herêmê ye. Li ser girekî qesra Mîrzikê Zaza û dora qesrê jî nêzî hezar avahiyên antîke çêkiriye. Bajar hema li kêleka Cemê Bişêriyê hatiye avakirin. Xêncî êzdiyan qasî 100 malên Ermeniyan û hin malên jî Asûriyan hene.
میرزیک زازا قدرکی مزن ده وان گیمارین که ناوا ردوان دا دجین و جبوان لکلک قصر خو دیرک چکریه جوان را. لگوری آگاهیان اف گری قصر لسر هاتیه چکرن نه خوزایی گرکی چکریه. مروان به پشتان گور تات و خالی کشاندنه و اف گر سر گرجی قصرک جمیری خورا چکرنه. تجربه این دیروکی لبر چاوان گرتنه. هاجی بیارا گلا دمدمه و خانه لپزرین هنه. جبو دشره دا شرپزه نبن دبن ارده را جقصره بر بچمی بشریه کانالین آوه چکرنه. اف کانالین آوه جوان سالین داوین هاتن دیتنه. لی مخابن لی کولینه که پاک لسروان چه نبو و دبن بنداوه دامان. ده 100 سال 19 Osmanî bi şerên Rûs û Îran û di serhildanên Balkan û Misrê da şerpeze dibe û xwînê wenda dike. Desthilatdariya wî ye li ser mîrektiya jî sist dibe. Serokê Xaldiyan Mîrzikê Zaza jî serleşkerên Rûsan ê Qafqasan General Paskeviç ra tekiliya çedike û dixwaze ku ji civaka xwe re rêyekê peyda bike. Osmanî ji bo hêz û yektiya mîrektiyan xerab bike dest bi lîstikan dike. Hin hêzên bi xwe girêdayî dişîne ser Ridwanê. Du şerê bêeman çêdibin di nava çend mehanda. Şerê dela û şerê erenzê. Hesabê ji bo ji kela Rumêlê têse welatê xalta bi taybet. Têse welatê xalta ku êzdiya ji wirderî ne û tev ê ku biqelbîne û ê ku yanî bikuje û qetliyameke mezin dibe fermanê reş. Navê vî fermanî fermanê reş hatiye gotin. Mîrzikê dibe serwerê wê wî welatê. Wî hewê gotî dixine reîsê xwe û dixine meznekî ji xwe re meznek hesab dikin. Di wir de gelek gelek qetliyam çêdibin. Qetliyamê mezin îja belkî me ê şengalê dî ama tiştê ku tê gotin jê şengalê gelekî mestir çêdibe. Gelekî mestir çêdibe. Ew çax êzî bi ser dikevin di wî fermanê de. Êzî bi ser dikevin heta yanî tiştê ku me heta vêga taqîb kiriye wan pêre gihîştine 30,000 peya û 10,000 swarî. Hesabê ji bo ji kela Rumêlê hatiye se welatê xalta ku wî welatê ji kokê rake.
کنود گو امولا و زازا و بنا و رشی لخوی ادمال بال اخراج خمال خوی شفق خیالین دبی بالبال دلال پاشو بالبال من 4 سوار زمین قازورو در کنه بخار رویا شری دلال پاشو اویس کافی روشه و تیا باخری بخر ناس سری گری خر چلی ولا کش نسی سه دوریج سب پار سب البال زای دای دلال الف شمال بشر الف شمال بفرمان شر قوال ازید یا صوفیه بسلمانا ولا کش شر لینی کل دلال دای دلال اول شر لسر دلا چه دبه دنابرا شر دلا و ارنزا شیغادا 3-4 مهنه دپی قلاندنا دلا را بری خوددنه ارنزی و ردوانه حساب جبو 40,000 شروانی تی لسر ولات خالدیان شروان ازدیان 10,000 بنه شرکی مانو نمانه چید به ازدی سرد کفن گل ظلمه دشکستن دنگ بیجان بگوتنین هر دو جنین حساب جبو ستران چکرنه ونورد قول لي عدناي ولا بوركري مالا بابي شوتي تنميني لدنياي ادلي مني هيلا لي 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 بمي هيلا لي لي تراب زوتيرو هر دود كلا رميلي درونين حتى لك يعدمقو استريخو بشو بوركري بسكا بردالي ديراني تيل بتيلم أمي هر دود كلا رميلي درونين سه شر میرزی که وقتی که حساب جبوتل شر ازدیا هنگه کشیش پولو هوه گره مرو قنجیا ایسان جبیر نکه و دای فقره هوه او کشیش پولو دورده گلک ارمنی کلدانی هبونه وگه ردوان بخواه یعنی ده پرتوکا ده نفسینه آشیفه وی زمانی ده قضات حسابه قضاه و او کشیش پولو رملدار بوه هر یعنی زانی بوه چه بوه چوای مروه کو قزنج بکه یعنی پیک بوه ایدنه مروه هندا بکه او کشیش پولو رملدار بوه کشیش پولو هنگا کو شر چه بوه گوتیا نه گوتیا میریز که نه بری استیر که نلاله وه دحب کهو ایوان سری قصری وان کوا هنگا کرا قبقب خوندن کتب زانبی لیخن اونی وان بشکینن او سکنن حتی یعنی وکه او دیجه و میرزکی جیل پیوی وان آخاوی الهویا وی اکید منه و کهو تین سری قصری کهو دخونن دبی ده لیخن دوی دونمی ده جالی دخن جوی شرعی ایک و نها حساب جبو دکوژن Thank you.
Rıdwana bavê Temo, Mîrzikê Zaza û Egîdên wî, Badoyê Birê Mîrzik, Keleşê Çelo, Geşhemê Gîro, Eliyê Gelho, Eganê Meyro, Miçoyê Mala Şêx İsa destanê dinivîsînin. Tê xuya ku ji pey şerê erenza şêxara nav û dengê mîzikê Zaza di nava êlên der û dorê da pir bilind dibe. Piştî ku êzî bi ser dikevin ew çax zoravan dibin, wana radibin ê dûr de. Şeyh Qasımê Têlaniyên hajara dibin, belkî malbatê wan jî hene tin nizanim. Ew dest davê ji eskerê Osmaniya. Dest davê ji eskerê Osmaniya hinek milletekî ya vî qewmiye û milletekî yani heşa Xwedê nenas ew çax Osmanî ca bi ser Rıdwanê bi xwe digirin. Tarîxa wî jî wextê Reşîd Paşa û Emîn Paşa de bûye. Osmanî dema ku şerên derva winda dike û dizvire welêt, êrişên mezin dibe ser mîrektiyan. Mustefa Reşîd Paşayê Waliyê Amedê mîrektiya dike hedef û bêrehm dajo ser wan. Rıdwanê jî şerekî bêeman çêdibe. Cih û war wêran dibin. Bi hezaran mirov bi hovîtî tên qetil kirin. Êzdî ji ber vê fermanê direvin û cara ewil derbasî erdnîgariya Rûsan, herema Kafkasyayê dibin. Ji xwe re li Elegezê gundan ava dikin. Êdî êzdiyên ku ji fermanên din direvin, xwe bi vê civakê digirin û diçin Kafkasyayê. Di sala 1837 da Reşîd Paşa ji nexweşiya Xolorê dimire. Ji pey mirina Reşîd Paşa re Waliyê Amedê nû Mîrzikê Zaza teklîf dike û bi xayîntî dikuje. Mirovên Mîrzikê Zaza cinazê wî tînin û li Rıdwanê vedişirin. Hin kes jî dibêjin na ji destê wan direve û di meha çile da tê çiyayê çinêra û dikeve şikeftekê. Wê şevê berf dibare, sermana diqerise û dimire. Sibetirê şivan meytê wî dibînin û tînin li çinêrayê vedişêrin. Ji malbata Mîrzikê Zaza
نفشه هری داوی حیا حیشتی نوت سال بری ویجی لردوان دجیان بیرا کوچی هرما آمده گنده آسنجه و دیرو دوراوی دکن ده دو راجی کوچی آلمانیای دبن سدما درکتنا وان آ ردوان جدست معرفتایا وانه لهرمه به مالباتا مالا امکلی را کریفتای داتینن امکلیان دخوازن بین ردوانی جیه ببن مالباتا میزیک زازاجی دری خو جکریوین خورا ودکن دمتی دست کریوین وان دکوه خوینا ازدیان اوجی دبینن که دم هاتیه براندن ردوانا خو جوان را دهیلن و جه دست کریوین خو باردکن دردکوین ردوان نها روژین خوین داوین دجی دارین وی هاتنه برین آواهیا که لسر قصرا میرزک هاتیه چکرن حالکی ویرانه دایه ین که هلینا خراب دکن نکارن هلینا چه بکن ev welatê kal û pîran e. Ax welato